minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Ita malem ting Huwebes, itsa 19 ti mabilang iti bulan ti February taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control, Andy Ruel Laranang, Astamutin ti TV Side Tepen Channel 13, John Vincent Gumintong. Umay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang, at ang atang sumanglad, di kamaraydaya o pagtengan nyo. Babaan iti dayto ya programa na paulwan sa miwingayog kinandani ti Lokanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sidadan na mangkeben ken mangpasangbay kada kita sinurat yu abon ti dandani ana kay palaonan ti mensahe kada ti patigyo iti biag. Hinggas tamutin lagi ti papagayam yu nayat at tumartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo ti dawin nyo nagita kuminyo ti live Facebook ti DCTP Radio ti Radpas. Kita tingarod to muna sunata may luknoy kada kay amin na pada-pada. Tawan, tingmayat nga may wawa.
At dan 8 minutos kalpasan, ti oras ng alas 6. Yung sakbay na papagayam, yung tagibasa ti bunog ti Landaniw, kastamo ti nagtikablaw, king kominyo ti live Facebook. Kitkablawan tayo ngumunag ti papagayam tayo ngunayag. At umartarabay ti daytoy a programa. Kita Western Pangasinan. Kastamo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Oron, kang runani ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Ken ti umabutan ti daytoy a programa sa miwingayog kinandani ti Lucanja. Kitagtuyen dagiti branded a motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki, Caso installment. Anya pa itururay nyo kayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwar ti motorsiklo yo, ti Royce Crop Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Bands, Narbacan, Bantay, Santo Domingo, Ilocos ken Abra. At dati agur oray 1,000 pesos, kadad dati makuyog na customer ang makairwar ti motor na. No at dati sa Lutsudio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-69-52099. Ino kumontak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo alipipatan ng ibaga tinagan na Lito Alcantara Sales Manager. Pinoy bagayo nangigyo ti radyo ti Radpas kadagiti madanunan nyo kakapintas kinaisum ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigida maalay umutlang di 1,000 pesos no makairwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration ket requirements to valid ID ken may salang ako maker. Don Philip Marketing Tagur Oray kada kayo. Ala papagayam, nakapromo ti Suzuki Motor tinababa a down payment. Dagiti mo't nakabayad ti motorsiklo na ingkayalanin dagiti original ORCR ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot karagisaan pa nakaalay ti plaka ti motorsiklo na manipod kawon 2017 nagpababa 2014 ingkayalanin winiklem sa dyan opisina ti LTO District. Itugot yung lang nagitay. Original ORCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Windows Xerox copy nagitay original. Kablawan tayo ro na pagayam Hili Boy Levendino, Emilio Levendino, Melchor Levendino, Angel Levendino, Kiniruelio Legaspi, si Barangay Gilong Dalawa, Lilom, Ilocosora. Kastamutin kadapagayam Rick Rivera, Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Niribayin, Edwin Sullivan, Don Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Kastamo Trapagayam, Augusto Legaspi, Juanito Alcantara ti Barangay, Talyaon, Tagudin, Ilocosora. Kablawan tayo mo Trapagayam,
Mr. and Mrs. Nicole Vite del Mundo and family, si Payumpon Mamburao, Occidental Mindoro, si Mr. and Mrs. Nelson Marquez Alcantara and family, si San Vicente Santa Cruz, Occidental Mindoro. Hasta mutun gara Mr. and Mrs. Rolando Helen Alcantara and family, Conrado Alcantara and family, Juning Alcantara Bandalis and family, Tisetso Bono Tayaman, Mamburao Occidental Mindoro. Hasta mutun kinipagayam, Nili Alcantara Delwan and family, kini Rose Castro Alegre and family, si Barangay Alacak, Santa Cruz, Silocosora. Kablawan tayo mo da pagayam, Dioniso Dakanay, Clarita Ragos de Barangay, Alautit Baknutan, La Union. Hasta mutun kada Mr. Renato kin Mirna Pascua, Tortiga Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo di Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa J.J. Coeco, Jopre Cadorna Mendapalo, ni John Byron kini Berhelio Ambabag ti Barangay Banukal Lidlidda Ilocosara. Hasta mutun grapagayam sila May Romero, Salvador Romero, Pililina Romero, ti San Miguel Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam Lori Gaya o Emily Tumopiat, Anabel Tamayo ni Marilyn Antolin, kini Herminia Ramos, ni Barangay Kalitong, Burgos, Silocosora. Pablawan tayo mo ni Roslyn Yanga, ni Lizel Ramos, ni Sita Gaja Valdez, ni Mia Arias, kini Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata Sikin, Candon City. Hasta mutun karapagayam Carmelita Murao, Nelson Murao, Bibi Murao. Hasta mutun kin Villanueva family, Contawe family, kin Moswila family, di Barangay Partong number 3, Bangar, La Union. Katawan tayo mo da Barangay Kagawad James Gamis, Barangay Kagawad Jocar Parailio, kin Barangay Secretary Nelson Manalo. Hasta mo tin dagiti amin na Barangay Tanod kin BSW kin BNS, kin Barangay Villarica, Candon City. Kadlawan tayo pa na pagayam Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, si Babayuan, Santa Cruz, Silocosora. Hasta mutun Grabin Saludo, Abit Saludo, Nexon Daquasi, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Silocosora. Hasta mutun Grapagayam, Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Donaldin Ortiz, Yugardina Ortiz, Dorocho Ortiz, ken Romami Ortiz, Tilagsabaran, Sora, Balawan, La Union. Kita to'y pangarod ti pamalagip manipod master control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star.
October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Today ako sa payout ng dating programa na Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa pagsakitan. Isugamit nato ang programa na nag-request President Bongbong Marcos at amin na pamilya na mapawag ng financial assistance. So, napanunod progresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibigan na program ng AKA. So, dati AKA ako ay sa kabalbalo ng programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous Agdan 20 minutos, kalpasan ti oras ng alas 6. Ikablawan tayo nga road, Napagaya, Madilena, Rivera, Tigrin Valley, Baguio City. Kastamutin Kapagayam, Juan Ramirez Ortega, Jen Garcia Ortega ni Julie Navarro, George Ramirez, di San Fernando City, La Union. Kastamutin Kapagayam, Randy Saplor, ti Sarapasap, Kabugaw, Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam, Barangay Captain Edincio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gabalio, ex-Captain Roberto Balben, Tisibsibo San Emilio Ilocosor. Hasta mo titekan Kantuban Rondalia Group. Askar pagayam, Alejandro Colas Banwa, Areño Dimas, Willie Martin Vergara Ginatang, Richie Bagdayan, Hernandez Galaso, Glenn Gayadan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Kastaw Kablawan tayo na pagayam, Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pabro, Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macada, Selmenio Miren, Fernando Pablo de Barangay, Losong Norte, Bangar, La Union. Hastamot Kablawan tayo para pagayam, Delia Kidangin, Dio Kidangin Ricarda Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Kinrialin Benito, ke Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosor. Hasta pa Karapagayam, Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jo Marabaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Kinimi Abaya, Isicho Apantara, Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo di Pagayam, Orinoco Bustamante,
manariman mo't nagbuybuyat, ti live Facebook, ti DCTP, babaan ti programa sa umibing ayo ginandani ti Lucanja. Naimbag nga oras kin kanitom pagayam Moriniko Bustamante. Astaw kablawan tayo na pagayam Mr. and Mrs. Marcial Mila Olbinado and family, Mr. and Mrs. De Gloria Olbinado and family, Mr. and Mrs. Eleonora Castro and family, tigastamot nun ka na pagayam Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Tide Olbinado, Kingastamutin, Arapagayam, Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lovina Castro, kinaamin na pamilya Olbinado, Orpiano Olbinado, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Astamutin nakablawan tayo pa Arapagayam, Janus Caro Orpilla, Janis Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan and family, Tindanaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ti pagayam Angela Fernandez. Manariman mo at nagbubuya ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas, babaan ti programa sa Mibingayog, ken Dandani ti Lucanja. Naimbag nga oras kin kanitom pagayam Angela Fernandez. Kablawan tayo mo na pagayam Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Miss Marivic Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Mr. and Miss Alan Limon in family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in family, astamutin kini George Jojo Toledo in family, kini Punong Barangay, Irenyo Calip in family, kinaamin na Barangay Officer ti Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kablaw dahil itong nagapo kin Barangay Kagawad, Wawi Limon ti Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo ti Badwa family, kin Garcia family, kin Lumaba, kin Napapaya, Villaviso, Sabra, kablaw dahil ito'y Manipod, ti Gumintong family, ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocos. Astamutin kinipagayam Albert Camacho Almasan, ti Pilar Abra, ni Raymond Cadusio, ti Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocos. Astamot kablawan tayo pa na pagayam Apil Gabisla, Nandaya, Abilina Documus, Magday, Arji Abilan, ti Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocos. Astamutin kini Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, kini Lister, ti Laplapog, Villabis, Susa, Abra. Kablawan tayo mo, ti Barangay Kagawad, Mario Barret, Barangay Treasurer Angelina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bielog, ti Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Kingkastamot nun kanapagayam Amor Salibo, Lorenzo Lawage, Julieta Lawage, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo pa ni pagayam Jobilito Bustamante, Moriniko Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Ingkastamutin kanapagayam Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Ruel Lopre, Manilin Ison, Eric Ison, Elia Ison, kin Daniel Orbos, ti Barangay Katulay, Bulinaw, Pangasinan. Hasta paya kablawan tayo mo na Alfonso Rayray,
Manariman mo nga buibuya ti live Facebook, ti si TV Radio Tiraptas, mabaon ti programa sa umiwingayo kinandani Kilokanja. Naimbag nga oras kin Rabim Pagayam Alfonso Rayray. Kita tingarod ito muna adani hindi basa ti dahito yung programa sa umiwingayo kinandani Kilokanja. Dahil dahito nga napaulwan gubwayon ti kinaimbag na nagapo Predalin Ortiza tinagtutuan Gataran Cagayan. Naulimo kasardam ng balod kinatao kin panunot ko ling sunak tarigagay rumuk-at lawag ti kinarigat inak na si Ryan Rayay nitamang ranyag kanyak agubay ang kinaimbag tuy puso kinriknak adalem rabi ariwawat kuryat sa nun namangigan yung dinak man lang sa rungkaran ni Tugler rakosun na tilamis nasa lumsum mapuloy ti hangin marik na ti sagupsup magrakayam agkarayam ti kaunggap nabara likudo umarubos kada ti mata mariknak runawon na nabumbun na sakit na kumrurod anak kawaak parnwayin na ayat ito'y puso kinrik na tapno tumulong kinagserbi a pagwarak lumapay pragkapsot agpagurgur dagiti lasag jakon mas bahalan nagninarnuayin panagarubo sa lulwak umkis nilidang nagsasamusam mapanagiktura lumawan maramidak itiligudan nagpasaran tibiyag sumkun nilagip panursurot na dakkel ko kayat kindunguda ginawan ti may buray karagiti pada ngagkasapulan kitakyag ti may tagay mayararaw ti Diyos sapo abin bison kinsalaknib akasapulan dagiti tao ragsakan tayo at tumulong biyag ti sabali tainton si kati na si Asi kadakwada ilantun bumdum pinagdadwakin ka iti Asi at tulong kin sumaranay da jak tupulos pagbabawian nauray biyagkon ti may kalang nasikay suna inak amin pagsirbianin parik na agubwayon ti bilig amoy tandurot kinaimbag When anos ti agserbi
at tumulong karagtag kasapulan. Tatoy lobong musikantot mawanan. Batun lagit bilang tupulos malipatan. Tanaramid mo't banag kapagsayaatan. Panubok tibiyag, daytoy katdumping man. Masulbar daytoy, tidiya pagkapapaman. Tadati panagkaykay sa ayat kindungo. Agubwayon ti kinaimbag, iti tunggal maysa. Suday ta ti daliw na paulwan, gubwayon ti kinaimbag, na nagapo iti pagayam Fridalin Ortiza, tilagtutuan gataran Cagayan. Itad timot nga rod ti maysa sunata, may pakuyog ti daniw na. Alayupoy, akalalami isan, sabsabo, akababang luwan, buhasin, ipuloy mo man dito'y puso, barukong ko, mabang aran, tu agdadamdag ka, tu ating di tanay tawalit sa rupam, di inak maoy buya, tu kumalan mabalin, agbatayak dua asanga, tasya kuntay manaptapaya, ken kao ading awan inggana. Namingayat mangriribo dito'y puso, ayanaka asitatal na, parukong ko awan maning singa, uangin ipuloy mo man dito
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapay sa kapul ko ito 4 minutos. Kasangwanan ti oras ng alas 7. Kitunan ni Tex Ines.
Naimbag Rabem Sirlito Alcantara. Kablawak man to'y kapipintasan nga kanakak ni Mary Laika Mara. Watching from Sinai, sir. Ay wow, ang kapipintasan. Kanaka ni Tex Ines, kumusta pagayam? Tex Ines nita Sinai. Unamot na Angela Fernandez. Hello sir, good evening sir. Great command ni Francing Alvaro. TY sir, nagapuray takin Angela Fernandez. Pablawan tayo mo ni Mina Islali, manariwan mo at nagbibuya. Ti live Facebook ti programa sa aming ayo kinandani tilukan dya. Hasta mo tin kinipagayam. Evelyn Alcantara, manariman mo at nagbibuya. Ti live Facebook ti DCTP, Radio Tiradpas. Babaan ti programa sa aming ayo kinandani tilukan dya. Naimbag nga oras kin kanituyo nga agpada. Kablawan tayo mo ni April Abilio, ni Mary Joy Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubangil si Rubang ti Barangay Amkid Candon City. Hasta mo ting Role Gabaldon Laperte, Binaminandaya ti Barangay Baring Kukurong, Suyo, Ilocosor. Hasta mo tingin Richard Chaan, Torsaran, Suyo, Ilocosor. Kablawan tayo mo di Barangay Pedro Oban, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Kenidoris Ramirez di Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Hasta mo tingin Milani Kabamban Marsan, Delvin Ganaden, di Barangay Tangki, San Fernando City, La Union. Ablawan tayo mga di Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankie Almirol, Teofilo Baguyo, Narciso Abasa, Mr. Maerkin, Johnny Piqua, di Bangar Rispan, Radio Group, Bangar, La Union. Kita tingor papagayam hindi basa, ti Dani ni Pagayam, Ferdinand Batalya, ti Luca Palaminos City, Pangasinan. Ti Dani Unana Paul 100 Islands. Manepo di tikot, nalawa tao, gameng ka na ngayod nakaparswan. Adua purpuro kinpuraw kadaratan. Ag-ag kandaluyon, numagibos puloy makabangaran. 100 Islands, 100 Islands. Dagiti parabor kayaw mo may sa burburtya. Pag dinamagan nuray sa dinuman na diso, mang parusing tigagar, riknakin talugading mo. Kinasinaw danom taglawlaw mo, mangay ayo kinarimat puraw kadaratan. Makapaawis rikna, daluyon pumaypayapay. Sadyay sa grapon kinalamis, mapukaw kinadagang. Ti Virgin Islands may sa kadagtipuro, pakasarakan na patuga birhin ni Sot Grotto. Kabang-ibang na Quezon Island, baton lagip na tanok katao. Manuel L. Quezon, mararam na Pangulo. Tidayan na sa Jaimot Tamasarakan, Imelda Cage Tikot Marcos Island, Los Choco Cuiba, Ngagtaros ti Baybay, Pagbitakan Daluyon,
manipod na lawa tao. Itiamyanan na duwapay purpuro may matangan. Akaslanay gagara kinay mula iti tao. Kasi ti Queen Koske, ti Queen Ko Islands, Kastamo Children, ken Governor Island. Amin dagitoy 100 island nga day kikot mo. Na italugading agupit, nakaparswan na kayaw mo. May sakagamang panangawis iti turismo. Dakkel na tulong pamasterkan ti gobyerno. Kadag iti saguday mo, inak panangiladawan. Sapay kumatadyak nagbidot, kinkang nga nagkurang. Kaunggan to'y puso, kinangayid mo di martapan. Kinasinaw pintas, adin tupulos malipatan. Suray tati Dani wana Paulwan, 100 Islands. Managapo Perdan Batalya, Tiluca, Palaminos City, Pangasinan. Kita trimot nga ron ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniw na. Sa
Iti panang irogi kadagito nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae ket kada lalaki ket kinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nangusosar ket isumet ti tao gayam ti mangusosar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada billet mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danunin dagito no ada kasapulan. Sakto alas 7 oras papagayam nila. Una ni Tony Boy Minusuba Palakon. Bagarabi Maydol. Kablawan man ti naimbaga palagdingdingag ti amin nga tagaduras bawas Ranyag Santa Lucia. Amin na barangay opisyal Indaulwan tinagwapo kapitan mi Kaskanyak ni Edgar Jimeno Ansita kin aminin makagawad ng runa ti pamilya Dobiera Minusuba kin Palakol agyamanak idol to'y kimablaw Tony Boy Minusuba Palakol. Kunamot ni Mildred Kawaing Sagban Naimbag Rabim Sir mablawak man ni Tatang Ernesto Ganado ito'y Salvador Sikin, Candon City, Locosor. Kanayon nga dingdingag dahil ito'y programam sir. Alawain, yaman aking kapagaya Mildred. Si kanayon nyo palagdingdingag si programa sa umiwingayog kay Dandaniw, Tilokanja. Itakangrunan ni Tanay, Salvador Sikin, Candon City, Ilocosora. Kanayon nagdita. Salvador. Kunamot ti Brenda Lopez Ariola. Naimbag rabem manong lito. Astamot king ka naimbag nga oras king kanitom. Ti dahit tuwi ngayon ka. Panagbuibuya ti live Facebook. Ti DCTP Radio Tiradpas. Kagrunan ti programa sa miwing ayog kinandani ti Lokanja. Kablawan tayo nga roon na pagayam Bobby Gorospe, Nilaria Baba, si Barangay Pilpil Santa Cruz, Ilocosor. Pastamo tingin Mark Antonio Gratuito, si Barangay Villarica, Candon City, ni Dexter Gallita Duga, si Paok Norte, Santa Lucia, Ilocosor. Pastamo tingin Bernardita Libaton,
ti Bugnay, Candon City, ni Janice Miragonton La Chica, ti Pantal Villa Hermosa, Santa Cruz, Silocosora. Ablawan tayo mo na pagayam, Cesar Balios and family, ni Vincio Inigo Senior and family, ni Ryan Balios and family, Talangigan Sikin, Candon City. Astapay ka na pagayam, Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginali Navarrete, Ladio Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Provencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani Pangasinan. Kablawan tayo pa na pagayam, Beth Alcantara, Domino, Melissa Cortez, Lord Elisa Reyes, ni Beatrice Basilan, Mili Lulia Piawen, kini Clarita Domingo, ti Barangay Setio Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosora. Kastamutan Karapagayam, Lili Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosora. Mr. Miss Berelio Predelina Domingo in family, Mr. Miss Benamin Brandy, Brenda Ranti in family, Mr. Miss Lomar Peace Domingo in family, ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosora. Hastamutin Ginipagayam, Joe Bilingawat Salon, Adelina Bugasto, ti Darapilap, Candon City, Hastapay ken Pilomino Kakusan, Esberga Kakusan, ti Barangay Danar, Santiago, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Edwin Asoren Bisquera, ti Bangod Abra, ti Tes Mina, ti Kapaburaw, Burgos, Ilocosora. Hastap ken Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Josie Valdez, Igaya Balben, Claudine Barruga, Dani Del Rosario, Miriam Corbeto, John Balucar, Kinsansan Sumakyat, ti Barangay Bidbiday Galimuyod, Ilocosor. Hastamutin kin Matiri sa Gaboy, Jan Albertangan, ni Lucila Ilgamo, Usang Reclusado, ti Barangay Rubio Galimuyod, Ilocosora. Hasta pa retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Ate Passion, ni Sisalen. Hasta pa kin Barangay Captain Mr. Mrs. Rubin Mamaklay, ti San Roque, Santiago, Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Cesar Gakutan, Violeta Gakutan, and Gakutan family, ni San Nicolas, Candon City. Kita tuy pengarod ti Pamalagip Manipod Master Control. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're sa wala po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong
program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. Dan siyam minutos, alpasan ti oras ng alas 7. Kitagtuyin dagiti brandy na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Mabalin ti kaso installment, anya pa iti uray nyo gagayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwar ti motorsiklo yun, ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Adda ti agur uray 1,000 pesos. Adda ti makuyog na customer ang makaiwar ti motor na. Adda ti sa Lutsudyo tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Will no kumontak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagiti nadakamat na branch office ti Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo liplipatan ng ibaga tinagan na Lito Alcantara Sales Manager. Will no ibagayo nangagyo ti radyo ti radpas karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisem ababalasang ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno insigila mahala yung mutlang ti 1,000 pesos no makairwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, ket ti requirements, to valid ID ken may salang komikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabaya doon ti motorsiklo na yung kaya launin dagiti original luar siyara ti motoryo ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Hasta mo't kalagdisan pa'y ang nakaala ti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 agpababa 2014 yung kaya launin winiklem sa di opisina ti LTO District Candon City. Itugot yung lang nagitay. Xerox copy to original ORCR, ti motorsikloyo, agraman valid ID. Ala papagayam, uray nyo nga nakaristro, ta motor mo, nuwampay ti plaka nahin ka. I-claim sa dya opisina ti LTO District, Candon City. Tadi kan tugot matilew. Sayang di 5,000 papagayam nida. Ikablawan tayo nga roda pagayam
Lorante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, ni Lea Gawat, ni Sil Gawat, Lawrence Gawat, ti Barangay Katirman, Candon City. Astamutin Karapagayam, Mr. and Mrs. Abraham Avalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. Roy Avalos and family, Mrs. Edna Escobar and family, kini Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, Tisabangan Pinggan, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo di Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Astamot yung Reina Bernal, ni Cesar Bernal, Chris Bernal, di Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Kini Brenda Riula, di Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Ike, Angeles Sabon Seleksyon and family Takabarwan, San Emilio, Ilocos. Hasta mo kin Marie Valdez, ti Patak Burgos, Ilocos. Ni Dennis Madriaga, ti Bangadabra, Agosto Mico Alurina, ti Suyo, Ilocos. Kini Angel Arsina, ti Abor, Narbacan, Ilocos. Kablawan tayo pa ila Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito in family, Arling Galon in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta pa kaya Mr. and Mrs. G.R. Myla Garnasi Gawat in family, ti Barangay Katirman, Candon City. Kablawan tayo mo ni Hanky Malano, ni Bangar La Union, hasta kay Lilia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocos. Kinisali ko Jama, ti Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Lini Ramirez, ti Madarang Salcido, Ilocos. Ni Rila Marca, ti Marin Salcido, Ilocos. Ni Marcial Bravo, ti San Tiburcio, Salcido, Ilocos. Hasta pa kinipagayam, Milsi Gabor, Ira Crisanto, Erickson Kines, kay Manuela Kines, ti Barangay San Nicolas, Candon City. Kita tingarog yung basa ti Dani yung nagapong yung Roselag Kawili, ti Kulaw, Claveria, Cagayan. Ti Dani yung na Pauluan, ti Bukal. Dagiti bulong, agbalinto aganagan ti daga, amangtod sagnib kindamag, kinmangbukar kinatangken na, dagiti sabo nga pabangarik na, suran turaken dagiti kulibangbang, nga mangsusog iti samit ni nektaran. Dagiti pitalo amang paypayapay, karagiti nagkado, umaribayan na tumatayab. Isuran to, tigapwanan bunga matinag. Wen matinag kinumagap tidaga, kastamot nagtinag dagiti bulong, kinagrakaya dagiti sanga, matnagman tirabaw tidaga, umagrosing itagrosing tulata. Tinaydumduma abukal, matinag may kalya sumiksik tidaga, agrosing katsalputinan to tilawag, tiaglaplapusanan ngawan patinggana,
Itanim dakman tinangisit tadaga. Iti panawin nga grosing kitagrampaya. Mangtedto ti arua bunga. Nga isun tumanin ti palapanin da. Suday ta ti Daniel na Paulwan ti Bukal. Managapong Rosel Agkawili ti Kulaw, Claveria, Cagayan. Itagtimot nga rod ti Maysa Sonata ang may pakuyog ti Daniel na. Si imem man ana imban Nupudno dagitoy adamdama Nupudno nga agayan ayat Ni ay ayatem kentoy napated kanya Si imem man ana imbang Nupudno dagitoy adamdama Nupudno nga agayan ayat Ni ay ayatem kentoy napated kanya Anya nga tatip din taadusa Managpasul akas kadakwada Datun talken di mumit talken isuna Tasen na ay lat itten dakadata Di kay mapagyaran, di kay mapagtalkan Ulbud marangal lilaw, sabay kumata di kay mapasaran man ana imbang Nupudno dagitoy adamdama Nupudno nga agayan ayat Ni ay ayatem kentoy napated kanya Si imem man ana imbang Nupudno dagitoy adamdama Nupudno nga agayan ayat Ni ay ayatem kentoy napated kanya Anya nga tatip din taadusa Managpasul akas kadakwada Jatun talken di mumet talken isuna Tasen na ay lat itten dakadata Di kay mapagyaran, di kay mapagtalkan Ulpud manangal lilaw, sabay kumata di kay mapasaran
Anya na itin ta adusa managbasul akas kadakwada. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalakaken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tanda-apot for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugan ng dyan si Balbalayda, di naduman sa akin masapol daw umalis si Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute tatlo para dito kalaki victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperperdi ka, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ko, ito hindi nga gararamid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti na ilalok na no preservatives added kung manayay.
how to cook kadaw dia eh. Pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap kuma 9 kilos. And then they 9 kilos 4 days. Less than 200 rules. Ano to makaison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir napinta sa launay. Sa nalagaan mo, nganin ta kayang-kaya mo ito so kumakunak kita siya eh. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo ti na po yun na niya. No, tibigbiga ramidem nga chocolate drink. Slakapen. Nahimas nakirad ka sir. Dan 28 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Ikunan ni Albert Cacho Almasan. Sir, good evening. Hasta mo ting kapagayam, Pastor Albert Cacho Almasan. Ita Pilar Abra. May saray ito yung sales agent ng Philip Marketing Corporation. Ita Abra. Sulat na sigganyo, magpatulong kayo mga irwarte motoryo na utang. Ni Pastor Albert Cacho Almasan. Kablawan sa ngayon na Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galyeso in family, Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide in family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente in family, Romeo Alcantara Jr. in family, ni Meliniego in family, Chopilo Balvin in family, Lito Balvin, Berelio Balvin in family, Denisa Aguilara, Robert Aguilar, Benedito Kodjamat Jr. in family, Ruben Kodjamat in family, ni Barangay Langigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mga di Susan Galutan, di Bagani, Campo, Candon City, Bininaw sa Katerman, Candon City, Eric Saldua, di Kamaraw, Narbacan, Nilokosora, Kinilaria, Kisay, Tambulugan, Narbacan, Nilokosora. Hasta mo itong kinapagayam, Victor Abaya, di Kamanggan, Santa Cruz, Nilokosora, di Dayan Cortado, di Kalawan, Candon City, Iria Palya Lubong, Santa Lucia, Ilocosora. Ingkasamo tun ka Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara in family, Iansa San Esteban, Ilocosora, Izin Alinmina, Ikabkaburaw, Borgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Darwin Pantalion, tika pang Pilar Abra, in Alexander Pantalion, Gustavo Tingato Dries, Tukepa Loba Abra, in Madeline Monses Tamak, Villa Hermosa Abra, Villa Belsusa. Kastamutin Krapagayam, Melchor Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Burita, Barangay Boter Santa Maria, Ilocosora. Astabutin Saria Tuvia, Charlotte Aglusulo, Sulebar Kodjamat in family, di Makawayan, Borgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas in family, Mar Combas, Rizal Bileno Combas, ni Candida Combas, di Barangay Kayaman, Loba, Abra. Tamot Karapagayam, Ebi Nicanor, Eduardo Nicanor, Patar Agno Pangasinan, Sinilailani Rivera, Barangay Barlo Millside, Mabini Pangasinan. Kablawan tayo mo na Fatima Valdez,
Edwin Valdez, Merly Valdez, Noel Camat, Ricardo Sabado, Corroy Santol Launyawan. Mastamutun Grapagayam, Albert Rapada, Printer Rekepo, Mr. Miss Boy Leonor Ganaban in family, si Barangay Patpata Sikin Kandun City. Kablawan tayo pa ni Warlita Pascua Cortez, Tikalangkwasan Salcido Ilocosoran, ni Marisa Rubia Tikalitong Borgos Ilocosoran, ni John Rogodo Tibugbuga Santa Cruz Ilocosoran. Tingkastamutin na kita amin, mga soldaduan di Tanay, 24 IB Bugbuga Santa Cruz Ilocosoran, na imbag ng oras kung kalituyo papagayam mga soldaduan di Tanay 24 IB Bugbuga Santa Cruz Ilocosoran. Sa karagito itinayat at martarabay, ito yung programa sa Mingayog, Tindandani, Tilokanja. Kablawan tayo mga ni Arnel Garcia, Joby Garcia, Isabuanan, Santa Lucia, Ilocosoran, Astamutin, Wilson, Calindas, mga Pilipinas, Liga, Regalyardo, Crisanta, Villacarta, Miri Gambon, Mr. Mrs., Nanding Pili Galo, Tin Family, di Barangay Bagani, Gabora, Andun City. Ablawan tayo mo ito pagayam, Siri Alcantara in family, Marilyn Pitalke in family, Dila Alcantara in family, Jos Alcantara in family, Ismail Gabo in family, kini Mr. Mrs. Rubin Norma Valdez in family, di Barangay Waigdaya, Kandun City. Ablawan tayo mo ni Lito Turalba in family, Leo Turalba in family, Barangay Alumbaya, Galimuyo, Dilocosora, Astang Tindibina, Rosendo, in family Kalimugtong, Galimuyo, Dilocosora. Astang ni Perlita, Mika, Ironelia, Rita Manzano, ti Barangay Kaliwakiw, Salcido, Dilocosora, ni Ana Kasim, ti Butubot, Balawan, La Union, ni Sally Baging, ti Kalimpugo, Balawan, La Union, ni Marta Sabado, Cassandra Cruz, Antonio Cruz, Inaburan, Balawan, La Union. Astamutin Kalapagayam, Norna Bumaksa, ti Poblacion Villavisosa, Abra, Carmila Bilandres, ti Piligan, Abra, Anali Asuncion, ti Banggod, Abra, Lorena Divina, ti Poblasiwan, Santa Maria, Ilocosoran, Kinimian, Braceros, Ipakang, Santa Maria, Ilocosoran. Kita tingorot itam malagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000
per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Dapat 20 minutos kasangwanan ti oras ng alas 8. Kikablawan tayo rood na pagayam Quidalin Ortiza tinagtutuan Kataran Cagayan ni Marlon Nagbayani Rodrigo Tikulaw Claveria Cagayan. Hasta mo ting Glory Bayong Ebia ti Santa Maria Ilocosora ni Mansel Sevillano Takadina Pinamruangan Kabugaw Ilocosor. Kablawan tayo mo di pagayam Renato Tingorden, Brenda Tabor, Selene Rivera, Tortiga Baknutan, La Union. Hasta mo tin karapagayam Rita Puro ti Kabugaw Ilocosor, Lindy Lurita ti Magsinggal Ilocosor, Edgar Marquez ti Bukay Abra, kini Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan ni Ilocosor. Kablawan tayo mga ni Lourdes Poselero, Marlita Gamata, ti Lintik, Barnayuyo, Ilocosor, ni Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Legazpi, Galimuyo, Ilocosor. Hasta mo ti Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan, Salcido, Ilocosor. Kablawan tayo mga ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Kablawan tayo pa na pagayam Rogelio de la Cruz and Family, Titinan, Santa Maria, Ilocosor. Arnold Dueling and Family, Tidasay, Narbacan, Ilocosor. Espiritu Salvador and Family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocosor. And Florencio Suleba and Family, Apato, San Esteban, Ilocosor. Kablawan tayo mga ni Glenn Viras and Family, Tibang Bangar Burgos, Ilocosor, ni Halsey Ansita and Family, Tibang Layan, Narbacan, Ilocosor, Anthony Dueling and Family, Tabur, Narbacan, Ilocosor, ni Sani Calderon Montero and Family, Kinarayan, Narbacan, Ilocosor. Kablawan tayo pa ni Duluwa Mananiw, Tirajo, Kalugaran, Claveria, Cagayan, ni Lovely Angel Muken, ni
Rosel Kawili, Tukulaw, Claveria, Cagayan, Unita, Nebad, Canyente, Ibilavista, Claveria, Cagayan. Astamutin Karapagayam, Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibayan, Kirby Villaros, Ilangkwas, San Emilio, Ilocosora. Astamutin Pinapagayam, Mr. Miss Edwin Eleanor Quaresma Alcantara, Pinalasin, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Batot Lasigan Gawasin, ni Jaime Francia, Romil Francia, ni Person Inurelia, Doming Inurelia, Luis Ganad, Mr. and Mrs. Clayford Island Ganad, ni Concepcion Gregorio del Pilaran. Astamutin Karapagayam, Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, ni Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan. Astamutin Merlin Omain Family, Isamang Norte, Bolinaw, Pangasinan. Ablawan tayo pa ni Duna Abungan, Disimi Orbos, May Kamaymay, Lucille Largos, Itombaga, kini Marcel Abungan, Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingarudon ti Maudi Asunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Sa dinuman di ayan mo biyak ko, kaya't kukumaken ka ngay putno. Sika ka na harapapo ket di kanto mapupaw dito'y lagi sa dinuman ti ayan mo biyak ko, kaya't kukumaken ka ngay putno. Sika ka na yung harap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ngitawin, ikariken ka nga sikalay. Di ka masursuro biyak ko alipatin, uray pa'y adda ko ika'y kanin.
kanayon di harap ako ket di kanto mapukaw duy lagip mo uray pa'y aglabas nitawen ikariken ka na sika kalalay di ka masursuro alipate uray pa'y adaptong ijay tanin uray pa'y aglabas nitawen ikariken ka na sika sikalayin di ka masusuro biyag ko alipate uray pa'y adap ijay tanin uray pa'y adaptun jay tanin Dapay sa 10 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8 ngintay pragpakada. Kitkablawan tayo rula pagayam Belma Sullivan, John Sullivan in family, ti Mabilig Sigay Ilocosor. Astamutin ko na Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Ipe Bautista in family, ti Barrientos Luna La Union. Hasta kin Jericho Lucero, te Quireno Tagudin Ilocosor, Kinimina Isladi, Tararampang Balawan La Union. Ablawan tayo mo na pagayam Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joanna Romero, Joe Romero, T62, General Marcandas, Robio Galimuyod, Ilocosor. Hasta mo tin na pagayam Angel Racuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosor. Agnes Obrero, Titaleuban, tayo Ilocosor. Nenda Ontar, Ilse Ontar, Tariwas, Banipang, Gasinan. Ablawan tayo pa Nanita Labayog, Jinwandas, Monsing Arsiaga, Tibigbiga, Sudipon, La Union. Astamutin kina Artimbio Cabangcala, Constantino Dolormente, Erenio Cabangcala, Cheto Cabangcala, Hilario Cabangcala, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Astamutin kina pagayam Rolando Gamuso and family, si Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez and family, si San Isidro Candon City. Astamot Krapagayam, Alex Manaug and family, si Sapang Galimuyo de Ilocosor, Pastor Ano and family, si Robio Galimuyo de Ilocosor, si Rebecca Dagse and family, si Barangay Kalungboyan Galimuyo, Ilocosor. Kita tuyin dagiti brandi da motorsiklo, Honda Yamaha ken Suzuki. Mabalente kaso installment, anya pa ito ruray nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwarte motorsiklo yo, si Royce Crop Dom Philip Marketing Corporation. Manipur Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra.
At dati agur-uray 1,000 pesos. Kadad dati makuyog na customer ang makaluwarte motor na. No dati sa studio tumawag, tidak ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagiti na nakama sa branch office ti Don Philip Marketing Corporation kung saan yung aliplipatan ng ibaga tinagan dito Alcantara Sales Manager. Wino ibagayo nangagyo ti radyo ti radpas karagiti madanunan yung kakapintas tinaisim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigila maalay yung mutlang ti 1,000 pesos no makaluwarte customer ti motor na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration kit requirements, so valid ID ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagururay kada kayo. Dagiti mo't nakabaylon ti motorsiklo da, inkayalanan dagiti original, ORCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kalagtisan pa'y nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017 nagpababa, 2014, inkayalanan uniklem sa di opisina ti LTO District, Candon City. Tugot yun lang nakitay. Xerox copy ti original ORCR ti motorsiklo yo, agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod tiraybos manin, ti oras tayo tirayto yung programa sa umibingayo kinandaniw tilokanja. Kitintun manon malum nulunes. Padaanan yung tumanin, iti sasangbay sa maraydayaw apagtegan nyo. Alang arud papagayam nila, ibatimin tinaimbag nga oras, ken rabiyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Angel Rowell Laranang, astamutin ti TV sa ITPN Channel 13, ni John Vincent Gumintong. Ken to'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you all, bawayo.